Argut kikor kemdai ki belong teng ginong mi khmat pai ba katau MLA bat MDC barim ka mahoti ba don bak kemdai ba MDC barim ka nongpo ka corona kemdai kila sa priang buram ha ginoilam ke NPP kum gi khot mai ka tai ka parti ye ki ki argut lambat ki palok jongki kila priang buram kum gi khot sa ka tai ka parti ha ka jingalang bolong ha ka arf atrik ulber aja afsau lau state president ke NPP ba preston tensong bolong ru sembut menteri rang ba ringkat ke jing sakhi lang sau wei sembut menteri rang ba basnyau bahalang dhar nang ta ki MLA NPP na ribhoi ba sasnes ton ba daman ba lamare MDC NPP na ribhoi ba Victor Rani ba rang kan sai kharbuki akong Magdalene S Maulong kiwe ki MDC kan thop MDC kala imkhra amal ki ba fantin lakadong ba MDC shela akong Grace Mary Kharpuri la ban kedo hang ne badang ha ki arsngi blala na kaliang ba don bak khamdai ulong president ke UDP Ribhoi district ulakam ba mu ringkat balai phongut gi khat kila penbana baniala san sing no na UDP bat kim parai shano kin salai re tang khala kila powder ha ki social media ban pediang burami ki shik NPP bat ki bla penia so menta kasngi kumjuru ka kongrona khamdai ke belong teng ke MDC na po bat kalai khunru kum kertong ka kongres siaka ying dorbat ho an hananong po house nam aja fulai re kamsim lo po isaka thong bagdang trei borba ba po kongres wala kamsim lai dak satya shano kan rung re kindet san klasim ya ga ju klenti ban kinti no siaka NPP bat ki ba kino yalam NPP la priang burom ha kani kasngi ring mensim dagal area bi jongilum ka jela kapati kabalabu yau syap umohor kapati kabala sein na kari jongkilo day kapati NPP pai ma sud bihi kada pendro bahaka ong piong tenre ngadon la ka jong tanong rim ya ka claim ka jonga kalong ka jinsisya ki don ki we ki parti ki bala soy pressure ki bala sen na po kane ka jela ka bigi ka jongi kung ka UDP HS PDP BPP Henry ngamut panong bagine ki parti kim siyang lala banay bu ya kata ka sembol ya kata ka mohon lane ya kata ka syap ka jogi hangki po Delhi Henry datang ke parti NPP kaba ka election commission jom kari India kala itu kala recognize ya ka kum ka national party ila day ban susarong ban ong ba kani ka party ladani day sikiway pat ki jela nga taray kinom tip ya ka UDP kinom tip ya ka BPP Henry namar ba ka PPP ka MPP ka jongi ka day ka national party ka day ka special identity ka jonga ba ka jongi bangin susarong ban ong ba kaway na ki party na po ka state Meghalaya ka jongi ka day ka balayo ya ka ta ka jing itu kum ka national party ka BGT ka TMC menhakane ngidang priang ya ka hapo ka state Meghalaya Henry nandot depan ong bagini ki parti ki wan nasyabang kim day ki bala soy tasyo kim day ki bala seng nani wat ya kini ki parti ngidang ya bot ngidang ya aibo tanaso ban bo jingkeli kan ayu yang abad ya pi bangin penkubo bangin ya snok tilang bangin aibor ya kaneka party I'm not an anti-development leader pila jid yana hagi por ki bala letno hagatem ka bala letno kum kanong mi khmat ka jompi ngam persyak ya ka roy ka pa ngayale ka doyam panwanra ya kata ka roy ka pa ka development apo ka constituency nong po ka jompi ngala wa persisya bande hap kamro bihi mo perpuar lada pinai wa pin survey ya ki chispa atu tra kali ki shlong ki bahap apo kanong po constituency ngangin skem pin lap ya ka jing shisha bagi mati jong ka kong rona kum kanong yalang ka jong pi ong kum ka kong rona
Hadai kum kanong yalang kabapila jin. Ngangit kinomis wat iwe islong ru haka tu bapor. Oh jijing ay day berit na marpi terkubor yang hai bori berit. Bakarachi de bakong bang pambintela are. Dan rekat kebangan kot lai bodi bor. Ngakan mau mengalaya slok tilang bati. Ngasno burong, bak ngasno ban ay kajing kuplay ka bakarpang. Iai kong Magdalene o Indonesia la don hang no. Hoi. Akapor ka bangamut ban ay jing kreni do kampia. Ikong Magdalene na kajing wan yo kuchat kabalan kot kajong i. Lemba ka parti NPP. Ilala ban wan ra. Ya kijing telah ilala ban no senyang hakabayade bat karoi kapar hapo kanongpo konstituensi kajong. Namar ngah group korangan harga UDP maki gidan habwe berkapati andai kajia ke ngapor kajingkela kadan WP barok di dalam hamne bat terbang nagaliang jong ki paran nong kersian ki paran frei kena alam jong ke parti UDP namar ngayeng nagaliang kagenhun ki bawan penesok nagaliang ke UDP omde tang jong ke mahoti konsumsi jar lalong MLA teng nag mahoti lalong MDC nag mahoti rei kino gitkan ki bakmat jong ke parti UDP napo jong ke Ribha district bar kawin ai pori belang kot himla ban khat lang baro regi sim tangi ki bakmat ki bawan dia ke ban penisok ya di da ke jing ngok loi khanda penbor lem dan ke jing kro lem dan ke jing pak jing pon wen kidang dan bon ki barang kuat ban penisok balai badan bok piklem kot piklem bedit lem yang iru adang syak kendroi hado mentar andrei kapor kam syak rei ini trelang hi naga mentar ke jinan kam naga mentar ke jin thmu ke jin perkhat ke koilam haju ngina ya teng ban yai ya dei bat ki bat ban lum ban lang ki nang ne syakmat hagani kapor ngapan pau khamtam ke jin semu yo blei ubla penyo ya gani ke singi ke bakerpang kaban sa jigan mau yang bagi parok na yalam barok larangan itu ya berdiskripsi lamar bana bilian isa klemen yang ada ong nganam ong syu yeki ya kini keteng debat ke diskripsi ke jongki Henry ngapan pau sesin bat ke jing songo yo blei naga beta kene gaji penyat ke bestak ke jong blei harba ulai alam bat penpoi syagane ke benta haga ba menta lamba gaji piang rom jong kene ke kendran gelendang naga yang jong ke parti NPP nilai long lang kawai nilai long lang siyeng sistem nilai long lang sitli bat nilak penetre lang yaga bhaga minat koroi gepar jong kene ke dong kathan bat ega jela bat ega distrik jingi bar kawai ngamtip kumno ban kren namdan gaji pentre dan ong yang men step kalong kumno try kata gajing rung sya ka parti NPP badan bok orang ngafan bat rung lekip sino bat kena bersang berkuli ayung ini keren hantam ngano deka first time ngamtip ngam sumkan kano kena bajipan keren ngakhlem rawat kang pulam lani nutbuk lani slip ibarit ngakhlem keren raya ka ke bangasngaw ke badan haka bensim cunga ya katahi habang dalam hangi nan keren bat kanlong kumba kalong diberi bisong kendit ngani itu ada mana step menen diba bon kira orang bak kibaha kibadan hapo jong gane ka rikasi janti abat gari hoy gajengi haba ubaran bok umino na parti UDP la resign yang ngisno gede kay bala penong ya fi banyami no nga si tom man batay kata namar kiti man so gede namar jong ubaran bok long rishat ba jong parti UDP Om tang hapo jong dari Ribha district dewan hajala megaliaro nalairan bertang do kepor kebasennya ke HPU meswa tiap itang nalairan bertang haga bangis dang persen ya seperti UDP haga kharmai trik do bulan September siajar khamai stock khamai punya nalalong weni founding member nadu itu kepor Mater haga jibat como presiden hapo jong ganeka Ribha district dagi bon pepli isdem kum jerastri jong SPU hagi por maman suang but kisu gede sisa ya ganeka bentang henry hanga kamlo go basu fula ni haban pe ya gejia jong por
Yaban pet ya ke jilong ke jiman. Jong ke baro kibang ii ha ke jilong. Jong kene ke jela. Jong kene ke ri ke ba i ke jong ini. Dak ba pen song rim. Dak ba pen terkat ha. Seni bat banyak ya ke baro.